بچه ها سلام علیکم. خیلی خوش اومدیم به چنل خودتون. بعد از یه هفته برگشتم. یه کمی مشکلات و سفر و گوشیم هم خراب شده بود. مجبور شدم بابا من مشکل دارم با این شدم. عوضش کنم. با یه گوشی جدید دارم ویدیو میگیرم. بعدش از این به بعد این آخرین ویدیویی که اینجوری میگیرم. از ویدیوهای بعدی حتما اون گوشه بالا تصویرم تا آخر ویدیو هست. یعنی توی ویدیو اصلی که واسهتون میذارم تصویر منم اون بالا هست که با هم دیگه بهتر ارتباط برقرار کنیم، لذت ببریم. بریم با هم توی این ویدیو قشنگترین، جذابترین، خفنترین دریبل های فوتبالی رو ببینیم. You'll never see if you that is, isn't he? So does this man. Oh yes, that's wonderful play from Shevchenko. Are you serious? Whatever. Hazard trying to come up with something similar from the opposite flank. Electro on the ground. Vendo aqui de cima, só faltava vocês confirmarem. Neymar passou por dois, passou pelo terceiro, chegou na grande área, à frente do jogador que era o Campará. Ele tentou meter a bola, mas não conseguiu. Já aplaudido até pela torcida do Ituano. In a row, it looks as if there'll be no silverware heading to the Arsenal trophy cabinet. Ronaldo felled cruelly. Ahora de Ricardo Quaresma, autopase, jugador de Ricardo Quaresma, va a buscar el centro al punto de... So close to it. El Nani's ball forward. Here's Ozil with the opportunity. Lovely skill. Ozil and still fabulous. Arsenal. Mantiene però il pallone in campo, grande gioco di prestigio di Ronaldo che poi termina a terra e ci sono le proteste del pubblico. Neymar, facilidade do Neymar, levitando o jogador do Santos. Aí o Neymar protegeu, fez o drible, que lance do Neymar, que golaço! Change place through the center. It's Bergkamp. That's magnificent. خیلی ممنون تا اینجا کار منو نگاه کردین. لایک، سابسکرایب و کامنت یادتون نره. دوستتون دارم. امیدوارم اتفاقای قشنگ و اتفاقای خیلی خوبی توی زندگیتون میفته. دوستتون دارم. خدا نگهدار.